Kovel company shan hain phone sim tu abikin company shan hain phone an sim suk la ya changkang tak le tha taka mi it an ngai le mitam tak I shet voizan chu iPhone chanchin tom te ne heng suk lang tu mania top channel lo en dingin kan hong nge cha iPhone hi hack thai lo thuka security tha le fel file ani ti mitin shet an no le mitam tak shet ania a password hi eternal voi tam tak lo try dik no la a phone kha tin a data hai hong bo wonga ta chun angwen tlak dang lo de gani sang hi le som panga FBI in California terrorist an kap lum hai iPhone common hack thai no lain asim tu Apple company hack pek gan an nge na Apple hin an tho pek nom no ani kha achan chu minimal privacy le security an ngai poi molem ani mi ro gal chu hun so no te hnunga khan Australia company pakhatin Azimuth 80 chun anong hack pek thai ta lawa FBI hai be sei ang thil rok chu an muno ani ti e rita amiro chu poisa tam tak an seng thu khomelo rit bokani FBI hin Azimuth hi noi ko rupees noi 675 an peka chu nung tatni nunga chun Apple iPhone cho software awet update no ka hack thai ta lo ding no kani tu lai na Israel spyware company NSO group chun iPhone hack na spyware rambung som li chung sarkar le anezen hai gom anzorti international human rights group Amnesty International hai chun investigation an naina an ponga ing hai la hin India Saudi Arabia UAE Hungary Morocco Azerbaijan tivel hai gom an thang ani chuna thlang puin dictator ramhai an thlang puya hing hai lai hi India lon zepsa ve thatal hi mi pui asuk barakhai le ani an phone hack hai la hin opposition leader Rahul Gandhi phone hai BJP le India Prime Minister phone le journalist hai da machangani BJP sarkar hin Israel spyware manghin India rawa mi som phone an hack pek ni in report bokani ramtang hai khum hin atlang puin journalist hai sarkar thil tho indiklo sweet wall hai phone an hack pek na se mema Saudi sarkar soisel elching khos hogi Istanbul Saudi embassy sunga anthat le ataksa an chan noi vongpa numai phone kha an hack lai hin athangani hi spyware hi Pegasus ti ko ania iPhone 3 takhin iPhone 12 iOS 14 chenin a hack thaya spyware hi athok dan chu phone hin message mangin an nole email an nole software hin athona phone nei tuin mani alo tho them a phone alo them no khoma akhadin spyware kha athokal thaya chulechun inveng ngaina a omno lukani chu spyware hin phone camera microphone photos location message hai in amang thei vongbok amirogol cha ai ting pakhat chu mi pui pung khom la ya ding chun china ding in khama omno asan chu mi pakhat iPhone hack na ding .com hin magtidoi khat chong an seng nga ya sarkar sul hai hin an nam top khok hai no chu an hack thei big no ding ngai phatai da spyware sim tu hai hin US government ko anti ru deu amana ding phone number +1 US phone code an tran reng hack thei lo ding an design bokan hinga spyware tium sim tu le azor tu Israel company NSO group hin deman hlo hlia an ni lein khovel ramthran san democracy der thong phanin mitem takin an ringani chun nun rong taka rorel tu dictator hai in opposition party le journalist hai khu khirna an manglein an dem tak zita NSO company CEO chun spyware hi terrorist hai suina dinga chawa anzor aniti silfina an sim bokani iPhone hi asmut ma ayang mangkamen a software atha in abikin gamer hai le tulaya thildam tak phone khelhak hai chan chu mangchi tak aloria aman to view sin la khamen a software hi athai me ma chule chen fang mangchi tak ani ti mitin she ding nei she nisin la chana big takan iPhone hi a software internal low thikhoma online to ka download thai ngal dikin a software hai an sim hal bokani iPhone hi phone him tak le secure tak ani tho ani ti cho ri thaina phone hi sing nga chu areng in hack an hack ni a shilani a hing hai lai hin sangkhat veli tu phone amaniti sui thai ani a hing hai lai hin an hack lo thing hai lai iPhone som thum pali cho chang nia report ani the Washington in a report ani chule chun atlang puya en rim chu iPhone chu
secure sim sim ti hitaka in thokin ai muthayani chulujin iPhone mangtu le iPhone la mangding me khai khom nya sin la iPhone hi aman hlom tak khom sing thum ani de vonga chulujin tu la ya ding chun chun mir thai hai ta ding chun chun nei har se me ma amiru ko chu tu lai chu phone mang hi internet second hand hai ko moding tam takam ta sing ka sing mi ai khoma iPhone tak tak hai moding om tak lai within iPhone lapang lo hai le lamang nom hai ta ding chun second hand hai kom nyai sin la iPhone software acha in back an ti a shit ding sin la chun phone tang hai chu I mani ti a software lo bu chun chu flash angai na ka amiru kal chu hi iPhone rok chu online an to software hai a download thai ti a shit ding ni sa box sin la clear to hai po po in lock pui ngai kan bai se ni cheljin khang hai po kha iPhone chung chang thu the Washington Post in suk lang hai ania even the details sai shit no man chun chu Washington Post website hai tim thai ani ti mitin a shit link misin la iPhone a description in accessories ti hai el hong suk lang no na kile are man chun jen long suk lang nok pe ding ti clear to hai lo shit misin la hi video hin lo lock pui ngai ka bai se ya India khom Inglaya a spyware company hai le agreement Israel hai le khan Inglaya Israel prime minister le India prime minister hai dami an lo in shet po ta thlat ti mitin lungrel suphok lek tu em mani san chu khong dictator tam tak hain an min choka India hamalo thang sa ve thla le mi asuk bar kha em ti e she ding ni mok sin la ti dai po pon lok pui ngai kan bai se